Pravilne prehrambene navike tokom ranog djetinjstva od vitalnog su značaja za uspostavljanje pravilnog rasta i razvoja djeteta, te je svakako važno znati šta, koliko i na koji način ponuditi djetetu. Osiguranje uravnotežene prehrane je jako bitno za imunitet, razvoj fizičkog i mentalnog zdravlja, te svakako smanjuje rizik od hroničnih bolesti koji se pojavljuju u kasnim životnim godinama, a koji su vezane za nepravilnu ishranu. Shodno tome je potrebno osigurati pravilnu i uravnoteženu ishranu djeteta te na vrijeme uspostaviti problem. O važnosti zdrave i pravilne ishrane danas govorimo sa dekanesom Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, profesoricom doktoricom Arzijom Pašalić. Dobar dan dekanesa i hvala vam što ste se odazvali na poziv da govorimo o izuzetno važnoj temi, pogotovo u periodu pandemije COVID-19. Evo dekanesa, da se malo dotaknemo i tog nekog rasporeda zdrave i pravilne ishrane, odnosno tog načina provođenja metodologije za sve generacijske skupine. Ja sam već spomenula da je ta metodologija jako bitna. Zašto je bitna? Zato što mi sami sebe i u kućnim uslovima, evo u uslovima pandemije, možemo sami sebe kontrolisati i evaluirati da li smo to dovoljno unijeli svega onoga ili nečega imaju višku. Mi inače u praksi koristimo, kažem, različite metode, ali kad je u pitanju individualna prehrana i kad želimo evaluirati i dati osnovne smjernice za osobu, onda mi obično tražimo da ona popuni, odnosno da napiše dnevnik ishrane. Ranije smo to radili za jedan radni dan i dan vikenda, zato što ishrana se tada dokazano je razlikuje i to bih ja savjetovala recimo svima onima koji žele da vide, odnosno da evaluiraju sebe šta to zapravo pojedu i koliko toga pojedu u toku dana. To je dobro recimo i za djecu, zato što ćete tada vidjeti da li su djeca zapravo uobročena, što je jako bitno u toj dobi, da djeca budu uobročena, znači da imaju dovoljan, da imaju u stvari razdvojene obroke, da ne grickaju svako malo nešto, ali dobro i za starije. Znači, piše se vrijeme, količina, otprilike koliko ste čega pojeli i šta ste to pojeli. Tako da negdje kad vi to sve stavite na papir, jer mi obično ne razmišljamo o ishrani, znači mi ne razmišljamo ni kad jedemo, ni šta jedemo, jer je takav tempo života bio, sad je to kažem drugačije pa možemo obratiti pažnju, niti u toj hrani uživamo. Mi više nekako, kažem, tempo života je bio takav da mi nismo mogli ni osjetiti ukus, da mi ne znamo zapravo u toj brzini ni šta pojedemo. To definitivno, kažem, nije dobro. Moja preporuka je da svako piše makar 1 ili 2 dana šta je to sve pojeo, koja je to količina voća i povrća koju unese, da li jede kuhanu hranu, da li je ta hrana pržena i tako dalje. Sve je to ono što može itekako uticati na naše zdravlje, ali može nas i korigovati. Znate, kad neko napiše i vidi, onda kaže jo, što sam sve pojeo, pa možda nisam trebao toliko, pa ovo ću da izbacim, ovo ću, znate, kad stavite na papir i kad vidite, to je nešto drugo, nego kad nemate baš i ne razmišljate puno o tome što ste pojeli. Da. Evo da se malo osvrnemo i na radno sposobnu populaciju. Možemo reći da je njima možda najteže u stvari u toj zdravoj i pravilnoj ishrani zbog brzog tempa života, jako puno provođenja vremena na radnom mjestu, onda kućne obaveze. Što tu savjetovati? Šta, evo, na primjer, najviše možda i ženama dati na smjernice kako se u stvari zdravo hraniti tokom radnih dana? Pa ono što bih ja savjetovala svima, to je da kuhaju. Znači, mi smo se previše oslonili na hranu i ranije, na hranu, brzu hranu, na naručivanje i tako dalje. Mislim da se zdrav obrok može pripremiti za pola sata. I to kuhani, svi mi znamo da koristimo ekspres lonac koji u ostalom apsolutno nije loša stvar za zaposlenu ženu. Ono što je ručak koji mi jedemo, ne planira se apsolutno bez razloga da to prvo bude supa.
i to obično mi kuhamo, ne znam, piletinu i tako, pileću supu, teleću i tako dalje. To nije bez razloga, zato što u toj supi se nalaze peptoni koji pripremaju naš želudac za glavni obrok koji će doći i koji će biti bolje sigurno probavljen ukoliko, znači, obrok započinjemo supom. Zatim povrće i meso, uglavnom je to ta kombinacija, mada mi svi više volimo, to sam i ranije govorila, više volimo taj meso i krompir, ali to nije baš dobra kombinacija za naš organizam i za našu probavu. Tako da, u principu, kažem kuhano i to je nekako za mene nešto što je najbolji obrok. Šta god kuhano pojedete sigurno je bolji od prženog, jer pržena hrana stvara jako puno slobodnih radikala. U ovom vremenu nama slobodni radikali ne trebaju, već ćemo usmjeriti snage našeg organizma na odbranu od virusa ili oporavak od virusa i tako dalje. Tako mu treba pomoći, znači da ima što manje slobodnih radikala. Da, evo opet se moramo dotaći ovog perioda. Šta bi se tu savjetovalo za post-covid rehabilitacioni period? Šta tu unositi, koju hranu koristiti, koje vitamine u stvari kako bi se oporavak bio brži i lakši, jer evo nekako smo svjedoci da je posle post-covid rehabilitacija jako teško ide, ostavlja velike posljedice, pogotovo na taj imunitet. Pa s obzirom na ono što sam ja čula kako se, mislim koliko puno tableta uzimamo, trebalo bi vjerovatno ići na detoksikaciju jetre, da se ona pročisti, jako puno čajeva. Zatim ja bih tu apsolutno savjetovala, znači, sirutku, jer ja vidim da ljudi koriste sad neke druge napitke, suplemente za detoksikaciju. Ja opet kažem da mi u našem okruženju imamo jako puno toga prirodnog što bismo trebali uzeti. Nastaviti naravno sa voćem i povrćem, sa unosom dovoljne količine tekućine i ono što bih ja savjetovala inače i oboljelim od covida i post-covida, to je unos omega-3 masnih kiselina. Znači, sem u orasima koji su nama svima dostupni, ja bih preporučila, znači, da se pravi supa ili čorba od lososa. To ne mora biti, znamo svi da je losos skup, ali se može uzeti glava lososa koja je puno jeftinija i napraviti se jedna čorba koja je itekako okrepljujuća, pomaže, sadrži puno omega-3 masnih kiselina, sadrži D vitamin koji je neophodan i, kažem, sve možemo unijeti na prirodan način. Post-covid pacijenti moraju voditi računa, pogotovo oni koji su, recimo, izgubili na tjelesnoj težini, koji osjećaju slabost, umor i tako dalje, da unose antioksidanse poput vitamina C, poput vitamina E, selena i beta-karotena. Znači, sve ih možemo naći u stvarima koje svakodnevno, u namirnicama koje svakodnevno konzumiramo i mislim da one kao takve konzumirane imaju puno bolje efekte nego ukoliko ih unosimo u suplementaciji. Da, evo još jedno pitanje zadnje, da vidimo što se tiče dijabetičara. Pogotovo u ovom periodu se sad nekako pokazao taj poremećaj šećera u krvi i kod mlađih i kod odrasli. Što tu savjetujete? Mi u principu sad kod mlađih osoba imamo inzulinsku rezistenciju. Ja moram da kažem da, recimo, mikronutrijent hrom, koji se također nalazi u mesu, piletini i tako dalje, povećava osjetljivost inzulinskih receptora na inzulin i da u tom smislu može puno pomoći u regulaciji, znači, šećera u krvi. Naravno, ja ne bih sad ulazila u neke preporuke, s obzirom da kad se radi o populaciji, odnosno osobama koje imaju bilo kakvo oboljenje, onda one podliježu metodologiji nutritivne terapije, radi se individualno
individualna terapija i ne možemo davati uopštene, barem ja. Ne bih da dajem uopštene, ali jer ne znamo da li su na medikamentoznoj terapiji, na inzulinu i tako dalje, tako da osobe trebaju definitivno da se pridržavaju znači onoga što im je rekao ljekar ili drugi zdravstveni profesionalac. Naša jeste problem što mi nemamo savjetovališta za ishranu i tako dalje, to je nekad puno bolje radilo nego sad i obično su ljudi prepušteni sami sebi. Zato mislim da će edukacija i obrazovanje takve vrste i kadra je neophodno, apsolutno ne samo za kanton Sarajevo, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da nam treba taj kadar koji će jednostavno raditi u savjetovalištima za ishranu, jer mi očito imamo problem. Pogotovo pacijenti, evo koji ste vi spomenuli, koji nažalost ne mogu dobiti pravovremenu informaciju. Evo, dekanese, da se osvrnemo još na populaciju trudnica i dojilja. Šta je to bitno u ishrani u tom periodu i šta biste evo savjetovali jednima i drugima? Trudnice i dojilje su posebne populacione skupine koji zaista zahtijevaju pažnju i zbog zdravlja žene, a i zbog zdravlja djeteta. Ono što je za njih najbitnije je da unose znači proteine, s obzirom da kod trudnica je to neophodno za razvoj fetusa, i tu bi skrenula još jednu pažnju kod trudnica, znači na unos joda, jer s tim imamo problem, folne kiseline, odnosno ja bih prije rekla folata, jer folna kiselina je znači nešto što je u suplementaciji, ali folata ima znači u tamno zelenom povrću, u bananama, naranđama i tako dalje, tako da opet kažem nekako možda pojačati, ne bih se miješala da li im neko preporučuje, ginekolog i slično, suplementaciju, ali pojačati taj unos svakako folata. Rekla sam, spomenula sam jod, tako da u principu proteini su od makronutrijenata najvažniji, i to oni visoko vrijedni, znači meso, u svakom slučaju, jer je potrebno za razvoj, kažem, fetusa, za rast i razvoj novih tkiva, i naravno da šetaju. One bi mogle da šetaju, evo sad je lijepo vrijeme, naravno svaku pravilnu ishranu podržava i ta fizička aktivnost, bez nje nema ništa. A što se tiče dojilja, unos tečnosti, naravno adekvatan, i ja bih ovdje pažnju skrenula svakako na nezasićene i polinezasićene masne kiseline, koje su, kažem, bitne i za zdravlje majke i za zdravlje djeteta. Ako majka dojilja u naravno dogovoru sa svojim ljekarom ili nekim drugim zdravstvenim profesionalcem odluči se za suplementaciju, onda definitivno mora da zna da ta suplementacija kroz majčino mlijeko znači ide i bebi. Hvala vam mnogo, dekanese, na razgovor. Zaista su bile korisne informacije i mislim da će služiti svim generacijskim skupinama. Hvala vama.